Jợ mun ka ke cer. Jợ la ko ma be cengki isi yo. Dus, kok iri aja di ngaki orang tak pati sara laku, keng soki. Kuat mele mobil, kuat mele Roma, kuat umroh, ibu kon kuat sakabin na. Ibu kita tahu cer. Cer arwah sana lako. Inja dus, biko jeruah, tak teman kita lah anakku. Laku nak rukun kebereben ke timur. Kakek terus ya. Ken terus tak laku. Wah, gampang. Apa dus? Butuh yul. Ya, jadi tak ada yang soki salah jalan iya. Soki itunya tapi miskin ya herat. Kakir iya boleh biko besar-besaki. Agak tandi kerawatan sekali odiin. Tak temannya nyebut story galau, tak temannya nyebut story ruwet. Ibu kon ya santai melolo di. Tadi keruatan apa cer? Cek le nyaman di menusah. Kata-kata rawat pakun bede menusah. Beni bede tombuan. Ken muntang keruatan dia bede pikiran. Beni bede media sosial. Jimun odi terus tak rawat dah. Iya mati bayi. Jimun mati dalam keadaan bagus. Mun dalam keadaan coba cung rawat dan. Duh pakai beri kata-kata mutiara. Jering setimun beni video lo toh. Teh kere congok. Itu lah kok mau dia. Itu orang kesal.